Kini kedai All India Radio Shillong kakubor ban pule dailus atas kini kilong kimat bakongsan jong kakubor. Pelat umenturang bado Narendra Modi yak skim Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi yakhi kinorwai bat nong put nong tam ka Assam halo ke jing penjat penjulor yak Jaka ba penlong yak Itanagar International Film Festival ha Itanagar. Bat kiu ke jing yap jong kibreu badi yak kiat balongbi syakashispa saupholai ha Assam. Menteri Rang Badu Narendra Modi hinin kesni ula pelat yak Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme lembaga video conferencing ha ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region Umyam Meghalaya kanang ban pesungtho yak inong rep Japan kilat baka sarkar kashim ha kabe day bat ki kampenrai balat shispa angut kinong rep kelawan shim benta ha ka program. Hadirin kini kecimpelat yak skim umenturang badu ula krenru syakipat ba haka program man ki bat. Habakren haka jialang ulat jong ke Meghalaya utatagata roy uong bakatin pira jong ke sarkar berminta kalong sabka saath sabka vikas. Batlanang penskem syuk yaka dah kecimpelat yak ni ke skim ke bahe ke Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme. Kinong wai kinong tem nong put bat kinong thau jing wai hapok ka satri jong ko all Assam artists Suraksha Mancha kila penlong ke jing yat pat ba ha Guwahati hinin kesni ban penram ni ke jing thombo jong pat pur da ka ba penjot penjulor li kitiar kitar ha ke Jaka ba penlong yak ka Itanagar International Film Festival IIFF ka Baningkong. Kejingat pat ba kabala sedang no Commerce Point bat ya Chachan Mari kala dawa ba ka sarkar Arunachal Pradesh kadai bansil ya kejing penjat penjulor jong kibriu ya kitiar put tertem bat kitiar pensawa bat kibai de unong rai bapa uzubin kak uloong ba kinong rai bat nong put nong tem kimdon insurance elade ni ya kitiar put tertem jongki bat dai tangada ka sarkar kasil ya kejing penjat ba kila bantiet bujali da kibai pan. Menteri Rang Badu Narendra Modi hinin kasi uloong bakijing siap penyap jong kisipai CRPF dan shen hakajing petai bom hapul wama kanang yai arman sim yakari bakan yai le bandrat dingkong yaki kampentrin basyarkai. Modi uloong yakane hakajing keren hakabenta basampulai jong ke program Man Ki Baat jong ke All India Radio. Ula bandru halau kejengdan kampanya kun persya yaki kampentrim dah kebayang tili langkawai bat klet no yaki jingya per jat per kinja ni jingya per nyam bat kiwai de yaki jingya per kanang bakum kari kanang la banyeng skem haka nongrim ban penduk pendam yaki nika kampung man basyarkai. Menteri Rang Badu uloong bakini kisipai baslur kilalan yaladi dah kebapala kejingim nak bentaban wanra kejingsian haka jingim jong kibriu jom kari. Kajingkir Sainar Shah hakapot India bat Bangladesh hakikat to kani ki Jaka jong ke jela kelas dambiang hadian bala pensangit lasremha ki kubor na ke Border Security Force BSF ki atu ba kajingkir Sainar Shah hakikat to kani ki benta jong ke Janta Hills bat South Garo Hills kelas dang wat la ke rukom tre kalong ke basuki kejing sim Jakaru kadang ya syaplang hakibabun ki Jaka handrai kaniru kaya kendo jing namar kidon bun ki jing pentun sa palat shispa kilometer ke Jaka Meghalaya kadang sa klempat dat ke Sainar Shah bat kadaho jong ki jing slem kadai namar ke jing suki banyo Jaka. Kikam beman persya ikikan thai bat kena ha Meghalaya kelahir kendian kat kum ki jingbo jingken jong katmat pulit ke Meghalaya. Kikam beman persya ikikan thai hakasnem arajar kat nyau kilong sanspa kendai posau handrai hakasnem arajar kat pra kelahir syaka sauspa prapuwai layatu ki pulit. Kumjuru haka bedai bat kikam beman persya ikikena ki pulit kila pentim bahakasnem arajar kat nyau kila dan hadu laispa handrupau keli. Ki bakambon hi na ki kambon man pasya ki kentai ki day ki kamle bi ijat. Hakisnem arajar kan nyo na ki sanspa kandai po sautali ki kambon man ne kam tombor ki kentai shispa kat kandai tali ki day ki kamle bi ijat bat ki dan hadu aspa kandai po platali pan ki bala ujor mukot duma hapo ka Protection of Children from Sexual Offences Act POCSO.
Kat bahagas nam arajar kat prapan na ki sauspa prapawai tali hendreu po nyau tali kide ki kam le bi ijot bat prapaw san tali kide ki kam thombor. Kani kide ko All India Radio Shillong ko bon lam chapi ya ko khubor. Assam kajinyak brio na kajinti ya kakiat malongbi kalakir syakasispa saupo laingun kata prapaw sangut hagolaghat district bat sanpo prangut hajorhat district. Palat aspa angut ki brio ki belangat hakanik apot kidang syak sumar haki hospital bapher. La thungshu ika kenhun ki doktor hakini ki atli ki district. Umentri katanat excise jom ka Assam uparimal sukla bedia ulale jungo yakini ki district bela syakta ban pet bat lumjing tip yak jinglong jingman jongki. La pharu ika kenhun ki start wat benya na Guwahati ban lech golaghat bat jorhat na kabenta ban lum yak nongna jom ka kya. Ki bor sorka kin panla ban ong lakani ka jingja kadai ka blami na kanu ka jingis lasniu. Nakalang ke Sarkar Assam bat katanat excise kila penlong shibun ki jing toket halor kane bat kala pen benaru ban ajing rab arlak tengka siki bahayeng jom kitu ki balak hlap no. Menteri Sarkar Pedeng bapet katanat Statistics and Program Implementation UDV Sadananda ula play ya kejaka puli na kabanta ka Skilling and Technical Support CSTS kabadai jong ka Central Institute of Plastic Engineering and Technology CPET ha Tripura. Haba ajing kren ha kecinghalang play Menteri ulong baki samla ki don kambon ki lat kilenti ki banyarap yaki bakin pentebit yala ki sam baki don kenang bakin la banyeng halaki jong ki kejap. Ulong baki samla ki bapas na kani kejaka pule ki la banyokam ha kanu ke benta jong kari. Ka CPET ha Tripura kan penmi Syajar sanspa angut ki samla bala pentebit ha kakam hapo kashisnem. Kamigalia kalakiub haka jingyo alum kajina nakakian haki arba laisnem balalen bat lakmi inti bakanye kanang la banyai kiyo katkum kijing ajing tip jom kinong tray katunat. Kikubor sarkar ki tu bakatunat excess jom ki sarkar jilla kalaya alum kajina hadu shispa sanpo krutengka nakakian hakasnem arajar katndriyo Hading kalakiw syakasispa andro pokondai klur tingka bat hakasnem kebaladem kata araja katpra kalalum hadu sispa kandai pokondai klur tingka. Katanat kakmirenti baka nangla banlum kambun syusyu hakasnem banwan. Habalakali syapang kajingdi be'anya kakiat hakanong ba Shillong bat kiwede ki benta jong kejilla kabala ban kata ya kajing nong jong kejilla kitulong kubor jong katanat ki yatu bakata kadai kajing kli jong ki deputy commissioner bakin pen bakan don kajing khandra manla kapor. Ha Arunachal Pradesh la pinjari ka curfew ha itanagar nadu kapor lai beje chanmit ha kasusa jan baladem hadu khandai beje minstep mintak ala sing ublay hadin baklami kije kaja ha kapor bapinlong ya kapakang shnong ba saupo prakanta kisang bhalang bapher kila khot pinlong ya kapakang shnong halor kajing I permanent resident certificate PRC ya kibriu bomday na kijat binriu Arunachali kibashong basa hapo kajalla Hakajo kapor Menteri Korbari Rajnath Singh ulaya keren bat Menteri Ramba ka Arunachal Pradesh upema khandu halor ke jinglong jingman pamenta hapo kajalla. Kato kani ka khubor kalakut kablawan shapim ta ka step na All India Radio Shillong hakapor prabajing in so bat ka station na kabanta ki khubor kani ka All India Radio Shillong.